Ole, che thấy đó. Hey, cái in khom bang chứ à. Thì chuan in chân chín lồ mồm, thu lồ mồm đi bên min lồ mua cả. Chú cái soi ma in, bù du mà thu soi bạc hạt thì cần ngay chalo kang lấy việc trung trang. Anh ấy hay cần ngay chalo kang. 수거자가 사무라이프 선처 등자가 이게 설거리 플랫폼나 아래다 또 만나면 ai arsona nemo thil danga nemo sarkar ma sa te na man lo lak to song song ni thil thani pot chon kan chun jom bek dong Khá ô khai à. John Vai sana lâu la. Khá tế mấy khá anh ấy à. Sarkar masa ten atanga thil emi cha. Sarkar masa atanga thil cha chun zom tlak o mani chuan. Kan chun zom vek don. Ti kha pudu oma thu soi anh ấy à. Ti chuan in hey Instagram pudu oma Instagram account na hian. Hetiang hian in aron posa. Pu Nitin Gadari Union Minister of Road Transport and Highways chuan Chief Minister Lalduhoma'n na anin kom nu loka Aizawl bypass road leiver tunnel thona tur sum crore sangkhat zathum som pathum aron sanction thu puang ti ania heta hianin pulal du omhen aron captiona sarkar masa atanga buaipui tran ni to Aizawl bypass road siam na tur chu Union Minister of Road Transport and Highways Pu Nitin Gadari chuan sanction ani thu aron chu ani atia hei pudu oma chief minister ani nu loka a press conference athu soi kha ani a sarkar masa atanga buaipui to thil tha chun zom tlak mi pui mizoram mi pui te ta na thil tha chun zom tlak om ani chuan kan chun zom ang atia I sarkar masa kha chuan in an chinga sarkar masa ten na tho to angkha an sarkar huna khanin enganga tha po ni se enganga bil tha enga pulut po ni se an pom sak du lowa an mani ti vekanga ti khan du a amaro chu pulal du oma hi chuan he mnf sarkar la ya an lo boi pui tran to thil tha tak mai hetia a chun zom thei mai tur hi mizoram mangai tu dik ani zia aron tilang ina hriat the ni hei heta poin aron komena sarkar masa thil thakal mek thil ti kal mek thatur si chu kan kalpui zel ang in ti te hi mizoram mangai tu dik tak in ni ramta na thil tha chu in ti mayanga thil thalo chu in chunjom lo mayang sarkar masa in anti ani awanga a nu chon ti tur ni mo le kan sel ngal ringot hi ram mangai dan tur ani lo heng hi ani ram mangai tak tu sarkar thar chu aron ti a chon hei hianin mal som zola som ati hianin leiver kha sar idu velo tangkai lo iti amatia enge ivati ang ti khanita a e ma na to khanin kumsang ni som vela to khanin pulal du ma khanin leiver chung changa khanin fiam tu ti ti deuh khanin thu soi to a ka che video ma sa te po ka soi to a tunai chu vanal pia ke en guna video ti ka lo tum le thina tuna chief minister thu soi leiver chung changa thu soi kan play le lo kang boy kan leider i boy pui lai khani officer ho singa khoi ho kan a ko zon ka an bu ko be rul zel me a a vul zel me ya leider kha tuar van lo ma ron ziat ta chan chen dua kuli ko na chang chuan in bong ko na chuan lo ver ta po ni la kuli kon pa hi vakal tai la enge kan vatia kan kal do na la kan pel de do na si kha chu hit khop mai pu hola po anui du vak lo ni thina ma se anui na sakhopani eta Instagram ma hian an le le lokila hei hi punitin gadaria thu chokania in Mizoram an allocation of 1313.28 crores has been sanctioned for the development of a 2.5-kilometer twin tube unidirectional Aizawl bypass tunnel arantia hei hian inati tur chu I sairang Paibok section of National Highway 6 spanning a total length of 4.60 kilometer I hemi na ati tumber chu Aizawl ko pui chung to lutuk ti zi omna traffic to lutuk ti zi omna tur le enge traffic mu enge chol lowa tia thadewa a flooring theina turin I sairang le phaibok in car hi kilometer som ni pahni a ti toya ni dona ti chuanin sairang le phaibok kalna tur po hi dar car khat le achan vevelin a reilo pha don ani hi punitin gadaria ronsoi ti hang ka ron khai khom mai anga
kan ha ron khai khom mai yang in she thiam vek thawang na ki da chiang jok te ponin anon la soile be seila e Mizoram sarkar masa khanin skywalk skywalk anita ti chuanin roadway teng te kha central atang khanin e poisa ha chu anon sanction ve thoni in kalo shria ka she chu lo chuan amaro chu khami kha chu about tadei ni chu kha kha ke ni thalai ho tun hai chawa politics ron ngai ven chawina kan lo hriat ve dan ani a tuna heta Mizoram tan leiver natur tanel siam natur hi crore sang khat zathum som pathum lai e central atangin ministry of transport and highways atangin mo Mizoram ta naron sanction ta i tuna he kan lo sheve kurta ni chu hemi hi ZPM hianin i amang tak don nge tak don lo chu hunin la shilanga kan lo thlir thap don ani sarkar ma sa te anga ZPM hi an che sual ani chuanin Mizoram mi puite hianin ZPM la ka be sei kan nei sanga chuwan chuanin be kan be sei te hi ti thlona om chuanin election le chuanin an tuar ve viau the ani chuwan chuanin lelam taka chuanin ZPM poi an tan om rualin an chunga po hianin pressure hi a om sang em em ani pulal du oma ti thin khop mai sarkar masa sarkar masa te na an lo boipui to an la boipui hlo tlin man chia lo kha kha tuna hianin boipui chunjom turin I henge ani chuanin ti han ril ru te kha aneya ati tha khop mai ale khati jong kha tun video chu ni mai se tero lok pui le tho kha renga ni an du